I was in very much involvement in social civil kenosida yam kanna matam involved to matam oiri bo June 19 gi matam se koi yam kanna ngasai gi 2001 gi ko masi kanna ko na active oiba students ki politics kari gi yam kanna engage to gi matam ne aseng badi hai matam general strike matam ne ba haidi matam du da amuko UCM matam du da UCM leitri ko UCM si kon la ka doine de amuko leire de UPF adu ata mayam le ko mayam puna maksina hai ba matam si general strike ko matam ne ba haidi against the high without territorial limits lo thu u haida general strike sa thaw matam general strike thu gai ga ne ba la isi issue si amtang yeng biu ko general strike ko wi ne ba matam do ID general strike ko ringi manung do general strike tu thugai ga lai ne ID curfew tham sun tem general strike thugai lai ne hai sin lo aduga assembly de attack to ru ri ne aduga minister singi quarter de attack to ru ri ne ba matam tu da lady ba pot tu di akoina without territorial limit hai ba pot tu na akoi gi manipur da kai ba mayam lak pe yai hai ba people gi masada phau ba sentiment tu na madu pukhala kan du da oigriba saktam ne ko haiba pot mayam sing ado adugi matung dagi di akoi civil society gi mong si design mayam to gre ko haiba pot mayam sing ase madagi laiba mayam sing aduna kanam kana madu lit to de ba amu ko na to de UPF na to de leiba matam da civil society mayam sing kanam tan lit to de ba mathan da mai kai dagi punam mak si hauna ra kan si da kanagi assembly manipur si India da yauroi haiba gi firep tu ka cham ma da mong da ne ba laiba payam si madugi kanu du matam du da migi yamna critical war room da prime minister gi war room da meeting to wi hai ne ba cabinet mayam sing se adudagi kari no soi ri se ne kan moi o manipur gi policy de si lai bore na without territorial limits madu handora ine bu ko handor matam da ko gi lai ki ba thawai khara lai tare ko madu gi adu da bokta hosik lai ba June 18 gi lai ba sentiment aduna June 18 da thoki ba thodok adu da lai ba ko observation se masina masigi observation sina polarization to ro kanda even atopa ethnic community khara dadi nungai to forum bu sudum yai masi ju akoina yengba mu change ba leiba pot myam sing asi dadi ko akoina leiba akogi solidarity do adu uliba pot sing adugi leiba pot June 18 to matam sida akoi mayam ya khara yawi hai ta ga su yawa laktaba ade ama to thadin na ga to matam da akoi manipur gi apun bagi na thau bagi ne ha ga su tawdaba manipur gi jaga mayam le ri adegi even leidana ko si mayam lei si leiba pot mayam sing ase akoina leiba pot da akoina adu pun tamna manipur gi leiba pot si ni madam du tai bu June 19 du di akoi maitai gi sentiment to bu na te punu manipur gi si to bu ni swai to bu ni ko adu gi di mai naga gi leiba group ta su manipur gi na hi NSA na dominate to bu ya da ba apun ma southern naga le ni kari gi de ya da ba kaino tholak khredra akoi gi manipur gi naga oina akoi lei gi ni hana moi gi naga national kari revolutionary front ba kaino phulai ba tholak khra ba ne si gi mayam sing ase even akoina leiba singi leiba isinau mayam punamak sing asida su akoina manipur gi idea manipur thajaba mayam leiri habise akoina uba ngamba ma change adu uraka matung da hayo mayam sing da akoi satla kan sida changa kan sida leiba pot mayam sing ase akoi sinen manipur sibu punna ama toina lepa ba any political kaino amata na disturbance to wanga moyaba masi hek letra ba adum ka sana leine ba ko manipur ji leptre leptra gadi adum moi gi sana pot oire leine ba stand leitaba mi ama haiba se samna ha kan da akoina say for example mawa mapure bana thawai bidraba nupi ama ko ma masaji ki stand si am clear oina leiraba ko haiba mi do karam da disturb to wanga moyba ma thoi bidre haidana ma masaji idea run thoi bidram ne haidana adum amaga mu ya ate ma ji mi oina uro ebo ko kai oi urakani ma se ko siga same thing akoi ga western ama lobu ngamdana akoi integrity am wa integrity ama leitana akoi na kana ta no botai na doisi akoi gi integrity ama di chang drive leibam to kum di leibam chang drive adu gi mapum de ta ga di sona kan da yaw ge ra sona kan da yaw ge san mapum du na dum lega dong na traba mapum du gi marak sida leiba crack mayam sing asi khudong chabe yeng ga re mina chang wasep thar ibu thuga re mayam sing ase si gi mayam sing asi ni aina oza integrity mangchel lak pagi matang se ta sing ha kan da subam nom mam leitraba puk hang ga di mi integrity mangi sim su mangi ko za adu ba ta ga di oza khoi gi leiba
ngasi akhoi politician singsu masagi political will mangi political will yaugda bagini hai se ngasagi laiba khoi national party gi makhoi gi protocol makhoi gi tawda yada ba khara frame tawraga laigiba du da makhoi ju chappaga laire hare adadagi amuk oza integrity mang bai wafam ji chakhau hang ba mi mabuk yam lamba mi hungry man is angry man hai sine oza adumangna chen laitraga di puk hanga di mi magi integrity ji irai laina mang bagi achauba lambi makaksu oiba aduna oza integrity mangjal isi politician singchu integrity si ani makse mangmin na pagi kaino sini ko oza voter sing dana aidi chen laitrabani na masagi hing badal darkar obisini henjalapasina politician sing sina magi darkar se pira kanda ngasagi akoi idea of manipur gi wakhal chen gadaba sing se chen do laitram dina oza oza na engonda ai darkar leiba matam da engonda chen do piraga di mateng ai gi awa da mateng pangaga di ai chinje do men gi ni boza aduna idea of manipur se chen ge haraga su idea of manipur se swai de do mangre ba sida ina thang mom tang lei ko chumme ba ye le mana hairi se sai sida ina aduna akhoi gi aina sai sida pot ani ka khaide ba amana means of existence haiba ma ai gi integrity haiba ma ai gi means of existence udi ai anywhere nang means amadi tawda ba yaroi ba aduna existence ki means ne ba aduga ai integrity haiba sin tongan bam pot amane ba ko ai hana si ani se khaido ga sat hai si haiba wani aina haiding si ko pu hangaga aina namonda kano ma ai puk tu thanaba gi damakta ni ru bana traga saru bana traga matam du gi manung du mana haiba in mata kano taw yai ba but ai gi su madu gi manung du ai gi economic natraga ai gi survivability si karamaina tawda gi ai mon dependent oidana lagi da gi hai wakhan khana ma di khanum thoktra ne mioi basina phanam lawro I'm not going to see, for example, even kano kari labjat walk to bakai to mayam sat rutaraga sugo magi economic survivability le ba kan tu da masagi madu ki potu man normal light la kan da magi integrity ma thorpu mi mayam le da yes later ne matam tu akoi na madu integrity mangen u ya ro ba madu di magi survivability gi ma siragadi mai integrity ju yong mangar dong ne ba sidana bagi da makta magi means ama tawje bane na adudi means sen long ne ko ai perception de gi ni ko ai perception that is adu miyo ba moi targa di ma aina size de ne ba aina compromise tu dong to roi da ba ai gi existence ki wadno tongan bamni ai gi existence gi marum da ai gi integrity amadi kari no ai bisin ni make shenga dom ni sine ba very true shi ma di ai my stand is very clear akhoi su morong pa mayam ti nei MLA minister mayam loi nei ti nei ba ko madu ai gi hojik ai ba survivability gi issue mayam mai le ram ba but ai gi oi ba integrity ama tongana madu da compromise to raga di siju sijagra gi hai ba mioi ba amagi stand ama le phang thoe ba ko madu gi stand du yaw mangra di khangdre madu gi stand du bok ti ai adu madi le mina si sine ba akhoi gi miyam da atraga akhoi ke no sida koina thamjaningi ba wakhan idea do sinida aduna idea se aigi existence ki minsama sababa ki minsama adu aigi leiba state nama integrity ama adu di krai da no ma aigi kano mo kenan kanam tara sonda na ko madu di leiba ma sangi nation nama hing chai hai targadi khogi kano ma lei hai targadi adu bo yauna compromise to gadi adu ko existence layer roina mut khrani na